Icoy-icoyan diniu saru biar kedek muka langgel sing ada nguruang yang cuma di suang-suang buri kedek budoh orang jadinya makejang budoh iraga budoh nih balik budoh sekanggong budoh ya sing budoh ngudiang pedang-pedang makedekan yang kedekan dari jelema paling jelek sing ada jelekan kenda di jelema serba salah. Liung lah, bleh. Sing lah, bleh. Liung lah panak ngasih bleh, sing lah panak, bleh. No. Sing makejang bleh. Liung lah pun enang bleh, pulas-pulas sing tadi. Berpikir bembidani rampoknya kertekel. Aneh sing lah apa dija pulas biar lilek lipi. Lilek bawa wake sing lampugan. Iraga berpikir harus iraga panglapana pangado manipuan nyemak ngai panak nenam lione bos setelah gede-gede kewa ngatur anaknya punya makanya ajak ngomong kangen kau saudino berpikir pandai lengan-lengoan nyanan kena gemelan ngawak-ngawak nasinya gitu kan kisidang aja Sumatera aja nggak dua harus iraga dua harus otak jalan yang Jumat pulang lengah rebut panak Selawesi yang nadu, Badung yang musik. Raga saya maturan nuna sice ring itu betara. Suweca landas widine mulai makejang. Abepe sakambel. Nah, bisa kene abepe sesne tanang ne. Dia tata duduk mulai gigi kan abor. Keken dia ada dimulai di Sumatera, Jakarta usah pak. Nah, bang selamat mulai pokoknya itu. Pasang begini kita pasang bejohang aja mulai Sulawesi ke bos bumi ini aneh paling cindika ngomong bapak yang mulai coba barangnya bapak betua kayaknya nanseng adanya ngurung uang bapak nah kaget wah ini otaknya jadi adokan kisi yo mana kan ya aneh bapak adab ya abdi ngebina tugal ada jauh itu kita pasang ya wayan lekan bekal abeng ya apa yang setiang saya membekal abeng dibanding jang di abengnya anyut lantas bisa rotan lu ngan adab di kantong aja pak sangkala jadi sing ramang makan dongkang nak ke bangke nak ke hidupan nak ke itu yang penting iraga segar mati iraga ngebin sing keuangan celebongkak asal tebal kantongnya nerok ke celebongkak ngajanang ngelodang bisa bangke tetap bongkak lah sini wih uyut di bantingan wih nih lian kini dolar polon sih lar ngawak kaku nyena jadi betul mencinya jangan betul cai dolar cai yudano sakit nat sih Yudana Glagustin sini dogong gede lah. Ada dogong gede kasar kita raos nih. Zaman Jani, zaman reformasi yang udah ngajung-ngajung meros. Kengken menencang. Raja wawewe, rakyat wawewe. Kengken menencang kan sih? Yang sepatutnya belum ngocok dengan ikan di tiang. Wayan pasak. Kendir sini. Wayan pasak dolar. Di tiang ratu. Wayan.
Ya, Gelak kemendang. weh, Nabda bang aja. tapi Lelontek umbul-umbul pajang ngorobro peyang bakut. sami Pajang pasang pangkalan kejang. weh, Sering keliling wanita wajang. manong melingge samnya, Benar. ane beleng-beleng, Dia beleng-beleng di Arab jang. saya nggak di jang di tengah. Jepit ke belengan lagi. Iya saja. Nyanan jepitel belengannya semi lekar nyanan bisa kene. Dar. Ya, Gelak kemendang. Tapi lu. Sedangkil. nih. Mame Danugra. Mame Danugra di tiang barakan pengocokan ewo. Sami sampun nak patah. Benar nih Ci ngomong kencang, lah Ci jangan nyen. Nyen gitu. Ci, Jangan matakon kan cai. Neci jelema apa buan cia. cang lemo. Yang jelema cai ngelah pepinah. Ngelah pengerasa. Ngelah madon kena. Aku cang iwasin, Ngelah bungut. aku ngomong. Sekonden anak ngomong berpikir terlebih dahulu. Asumsi di otak. Selesai asumsi bungut ceplas-ceplos doang. Une cang boleh. Lu aku akan medal Ci dangkel cang di buria. Dom gak ini. Ngawak-ngawak, dangkel nguntul. Dari zaman jani raga sebagai manusia, tingkatkan kewaspadaan, mata melotot, telinga buka lebar-lebar. Kalau sesuai dengan prinsip kita laksanakan, kalau tidak cocok kita centang mentah-mentahan. Tidaklah terlalu lama kita keto anu didon. Wah gen, kebebasan kita laksanakan. Ruk. Nenek gelak medal nih. Aduh, sakit gede dolar ya boy. Belang pasang bekerja. Inge, Gedung pagut. inge, Lodek. hah? Pasang bekerja. Tedung bagut mimo lodek. Ah, Banyak-banyaknya atur. inge sapu napi. Ani nyongkok-nyongkok. Inge, Arus metlano. ados kentan. Bangsa ngerebut semut. Naglah kermedadan ini. Nisut kedek nyemut cilekutan bisa bangkau panana. Bang ya pesu. Untuk lagi bane. Mami tang lu gere. Mami tang lu gere banyak bak oleh badan setenus. Kena bunga dolar. Mame tang lu gere di tiang. Sakit gede cai. Di tiang sampun suwe. Ngan kosang cai. Di sampune cai modal. Meja dia muah. Ada dolar. Kalau untulang mesti sakit gede. Orang bisa belajar mesilat mekejang ya yang kemarin di mana. Kena juga kan? Beriri. Yang beriri cang kepone. Sekarang. Dan ini nih di desa anak nih. Dong menengah jelas di desa Pegambangan. Ulen ada menon. Dijajang mani. Dijajang mani. Sabak nes nih ya. Lautang. Dong angge. Yang coba ini lautang. Lautang. Cobain Pak.
ada silat di sing leak padahal. Atau biasa kan. Jangan lihat barang putih. Ngawang-ngawang ngoptai. Tadi kena medal tung ingin jet kena tiken. Senung ingin jet cai. Dia nung ingin dolar. Mereka atuh besuh. Pertawang jet timpal nungeng masih bobor. Gengken menancang. Senawang peraturan. Ada kan di nungeng belok kiri jalan terus. Wah kan. Sedangnya adang. Banyak kagak tajam di sungai kasabak ndas. Hei. Hei. Orang mengil terus hei. Termulak pedes seperti. Kena ciken kian. Kena ciken kan. Kene na. Bang Daulian cai hilang lu bang lah. Begini janji. Suat jadi. Cai pecat lah. Suat Cina ke dini. Suat jani suat dokas. Jangseng pramasuka kan cai. Megedi ci. PHK ci. Megedi. Jangseng perlu kan cai. Ngomong ya. Pada nungguin jet dan PHK. Korupsi jutaan sing ada PHK. Mula doagung ulat tanah. Pada kata kan mungkin ni sing keberatan. Paling kene subado pican widi sebuah jangkap di ukodane puntang pantegangnya magae. Kepetang si pahe banyak ngas bone kengke jalan. Paling kene aku dewek Truno. Kebebasan masih berjalan. Lalasan je. Begini. Jangseng pramasuka san kenci. Jangseng perlu kan cai. Begini ci. Cai man ngale kae, jang man ngale parakan. Aduh. Buat awang di ngoyong dini masih pesu ben. Salin nase ya. Nya nyampe tang menuju kedok mesti kaluk-kalukan. Rago ada parakan kene. Memang rago dasar dari rakyat. Gampang diatur. Diperbudak. Mulai, oke mulai. Kesempatan. Bulan kerjakan. Macam-macam. Apa orang ki simpatan? Kalau bedek-bedek sama tabio pasang gedak dan basangnya. Jangan tanggung benar-benar nah sangai kablok kenci. Jangan saja gedak benulan ngamat tabio ni ya. Man, ulan munyin sini. Oi, truk. Melang. Dak abang, gelakar modal. Tetung pagut. Lodek. Simu lodek. Bodoh kayak gini. Pasti ni dolar. Lekar balas dendam ke etek kan. Tanya dong. Dari nak boleh beten sedut lapot ke. Waduh, mami tang lu gerak. Sakit gede caya. Bodoh kayak gini. Titiang sampun suwe nyantosan cai. Makatan mari nunggeng cajak langsung aja. Dua gong ngejijet. Ah, Sing iwa senci. baik. Ngelamate agon gino. Aku dulu. Nole. Ngelabungut agon gino. Ngomong-ngomong. Hah, sekonen ngomong, sekonen nole. Konsumsi melulu. Dong kisah kudiang-kudiang. Apa sing kudang-kudang? Man, Cang tunduk macam PHK cang. Oh putus hubungan kerja. Mengedi cai. Cang sing kobar ken cai. Cai mangale gae. Lah mangale parakan ketang. woi, Cang mulai. Kesempatan cang. Uli pidan cang kena ke sing Sing iceno. Jani atau kalah mulai cang.
Boleh cang mulai casinya tinggal diam. Mak ngeken maksudnya. Unuang cang generasi muda. Tentukan sikap. Jalankan reformasi. Aksi demo untuk rasa. Bakar Purine. Puri bakar. Raja turun. Raja turun. Benar. Ane menengen. Cang. Yen cang len bro. Yen cang len. Yen cang tunu kan wagong lar mekati. Cang sing ngomong apa? Nengil cang. Pang bedikan urusannya dia makan. Bro yen cang. Polos aja mbak. Polos. Keadaan terjadi yang kewa hal gaya. Man maksudnya kan. Kini nak kelar. Dok itu amat carane. Berarti cijak ngusir cang di silep situ. Ci mungkin kan cang. Nyamuk. Menyamuk. Yang bawa menyamuk dok itu nak carane. Man ngeken maksudnya ngeken. Cang ide bantuan. Kan jalan keluarnya lah itu. Kucing ide jalan keluar kan cang. Benar. Nah. Tahu menyamuk ada cang. Cang emang jalan keluar. Nah. Binyak sun ngigal. Kajol aku malu udah menang kau. Kajol aku kangen tadi. Kat baju mah. Jo jalan keluar. Oh padahal cang ngusir nih. Mesti lagi jalan keluar. Jalan keluar banyak tang nudaman ada jadi dimarahkan pasti tong tunda mah. Oh maksudnya cipang nu memarakan. Jalan keluar mulai. Ada cakar mulai. Begitu nak carane. Yen gitu gampang bro. Nah. Cang matur ken wagung. Cang demen lah nyamuk ini. Kalau kene yen cang matur ken wagung, cang sing yang mutalang. Kena sini? Arus lagu mababan. Malado aturang keburi. Mababan. Gula nang 10 kilo. Kopi nang 10 kilo. Gula 10 kilo. Gula dah sekilo, akilo juga dah. Nah normalnya 4.000 lah. Aji 4.000. Cang sama kopi sing mau gula lah. Karena ngale gae ci nomblokan di gula udah 1 kilo singnya. Lu mau pahit makilet cine. Lu Ini kene nak dok itu carane. Pangringan diwangkan lah. Oh diwangkan. Bujang ringan ngabos gitu. Jadi gini cang ide bes gini 100 duang dase. 100 tali nang 200 tali. 120. Itu nak mau maksud itu coba ulah-ulang lah itu nak. 100-nya pokoknya mau tangguh 20 gitu. Jadi kene nak dong maksud saja. Aku udah jatuh muntun nak orang. Nih. Seratus nenek, tuh ben 20. Ini aturan sing ada amah cang. Wah. Jejak sih sing aman. Man. Anak kandung dong nih sing aman bro. Apa untungnya sing amah? WC sing. Doa sing ama apa kok mau WC? Lencang sing amah, sing WC. Mesti cek entut do kena mah kalukan. Nah. Demi anu nah aman bekerja. Bantu bro. Pokoknya tuh panggilan. Bantu nah. Nah, beres. Makasih sebenarnya. Aku cuma buang hasil. Zaman jani otak harus cerdas. Lamun sing cerdas sing ama membuka. Si benawan. Kon Nyaman ci pecat lah. Ya sebuah pihak kamu gede ya. nyaman didangu pecah nah. Beliin api. Gelah dong ingin jet. Harus pecah. Paksing kadang biasa. Yang kanti dan pecat nendra wibawa belum ngocok dewa. Nah gitu berkena gelah. Ajong belum ngocok dumun. Yang ada istilah pecat. Engken. Mati. Dia jenungin jet. Ngentut dan mati. Kengken mutiang ngentut. Banyak kedon. Ajong belum ngocok kedon. Wentan ngentut. Jenek ben. Bapak baru irong. Ajong belum ngocok dewa. Ngeros. Ngin banyak ngentut. Zaman malu sing ada buat orang sing gitu. Titiang tuh gitu. Kalau nak beragu. Aman, mak matiang. Malu. Gelas sing matiang, yen gelah matiang banyak nyeng ngagung gelah. Nah, itu patut. Titiang makin matur yang belum cokor dewa. Titiang menyamuk sarang Petruk. Tawan. Rumah satang megete haemer. Ada. Gede abung-bung gede nake. Bone lengah nih. Yen wadah bumbung wadah haemer. Sampun api antuk.
Mangno kanton ada nih dia makaryo diki sarang nu memanjat inggih iki wonten katur ramatro tuh. Nang ya. Hei. Anu dua ngasuh dah. Halo, Lar, ya. pes apa nih? Pes kertas. Bertawang kan nih pes kertas wigunan, pes apa? Mangno kanton ada nih dia Oh, tomokan nih. Nah, dado. Uang pelicin nih. Dado. Lar, Ya. yang gelaman rezeki carjani 100 aturun cai medom kejang. I Paman Agung 50, I Paman Werde 50. Sing sak kenyamanti berkate jalan sing man. Nu beda setali lah. Beda setali kan Lar. Kata jaranin Man. Ien kan bang kata jarane pun abi. Ujian tes aja kita kena kadin. Ye, Wah, ngeliung-liunan nih. yang orang terus berkata jalankan resep tamane sing man nu beda setali Lar. Dane Gusti Agung setiman ican. Sing dadi. Meniki jual setiman kan buat Sing dadi nak subuh sekat ukur-ukur. nak ampun gelas mau kejang mau cacak gitu kan. Ngomong tusan. Lengah sih. Nanan cuma orang gini, memang dia, kak dia. Lar, Ya. nak ngilang KKN cinekang KKN, tawang ci arten KKN. Dan Korupsi, kolosi, nepotisme. Ne kolosi adalah ngengkapang pes timpal, ngengkapang pes bumi. Cai nak ngilang kini, sudah kini nah. Pandai cai dari gad-gad ini dipuri, begedi cai. Belas yang perlu ke cai, belas yang perlu melaporkan. Jam Begedi. sing dadi kedekang hidupnya jadene. Aden man dua ngaso ada milu medunung. Nyaksa di betung ini jalan keluar betul. Jeng nyakda mekaci jeng mekat. Kira aman nu kayak ini. Jani apa kejemak kayak ini? Tungang begitu. Gerard, berhasil. Hah, berhasil. Berhasil luar negeri. Kengken aja nungtur keluar. Jang milu nih mau pecat. Ulian cing ide jalan keluar. Jek pulas anda nih mulai berangkat kayak ini. Si mau pecat nih. Pecat. Menpecah aja. Bes berjuang. Lar. Lengah kok kene caya. Maragan mau pecat pipis udah banget awang. Memang pes malu sud bang pes pecat tuh. Anda ji belum kau pecat tuh mecat naman pes bang man. Apa lagi ini Jani? Hah? Ipis juang oh. Ngwese. Ngentot ngajana ngelodang. Jek do ngomong nih ci upah hidup ada nih. Jadi bang tenang lah mulai. Nah, Amilang gening-gening. Pangilang sebetnya. pang saru nih. Di sisen jero nih gening-gening. Gendeng-gendeng. Aduh geningan gini. Pulang, marilah pulanglah kita pipis lek-lek. Di sisen jero laku. Ragu sakit hati. Jani jejak mendak itu. Munyi nih kain kau. Nih lek-lek nak panas nih munyi nih. Kerasan tuh. Sejak belak kopeng nih. Nah, Ya sekolah belak kuliah kopeng. pulang, marilah pulanglah kita pipis lek-lek. Pulang, marilah pulanglah kita pipis. Lek-lek. Pulang, marilah. Petekit, Ganti geningan. ganti kan. Pulang, marilah pulanglah kita pipis deke. Halo kalau utang. Halo ya kan? Si matur kan dengan ini. Nyen ada mutangan. Hah? Panggendeng-gendeng sampai ngumah. Jak kuliah ngep wis. Silsilah pipis. Bisa anu togo kone mamplas mantep. Jani kene lah. Bang sing cang cai ngabo gagah dipuri. Ada penjelek ke? Puri nih. Benar. Mulai. Berangkat. Benar. Mulai.
Jalin buku jadwal bisa radio ni nampak tanda cicing ni. Menang. Wah, udah menang. Kenapa Sami lu di sini kok? Menang dong. Siap. Siap. Ye, yang legend. Saya kasih nyak mereren. Makin temen api tu. Ngeraos becikan. Benar dari marakana. Cicing bisa sana. Yaji bukan nikeng lah neng. Ngalangi dewa ngale rabi neng. Itu kuda semetona ngaji dewo singnya nyani kang wang subuh kenai dewo ne ya dason panjang Ratu Keluan Paduka Betara dua neng puniki panjang Paduka Betara panjang nas bawa usah madane dang Paduka Betara ngawasin dua neng ngomangin pakai uang madane Ratu Pedoro pendidikan nasa jak benyol Makin sabun ikian tu. Jak mangdo jenar mangdo jantan bawasan kan tangkel malu becikan nak mau bawasan Bitiang nangkil Yaji. jangan tolong Yaji mau Haji. Den malu. Awenan putrang lah mara tangkel nak ijo ireng jai. Maklecang. Oh matajan. Inge. Ipetrok miluh masih matajan. Inge. Ia namun tu sekan bawas lah sodang uru kalau putrang lah ke matajan. Sawireh ceneng bagus subuh matang duur. Yang jag matajan dengan uru ongkai pingsap dari ceneng ke gambalan ni ceneng. Mana ni tiang dados padakan yang dan irengan di tiang dados lain uang di tiang mati kan di anak makin Sing bagus. kan sate nang ngendiang kene petro jai dolar ji Oh, Haji sing ini sing, kendiang ada rapi Haji ini kendiang lah soma sapa siro dados ya dason panja Haji rimo ngen Haji mantu Nak mulan misi cerorosi dewa. Dia namun tu sekan bawa sajid kini dewa. Sud pesannya ni dewa mata tajaman. Sawirehi dewa subuh madan gur buka jati. pedukuan Mayasari aduh ada lo widangan naga goma Gelah-gelah wawidangan. patut Lihat jalan itu. makin kan pada wajah sana Motor dan dados. Berjalan suka ban kemu. Ya, makin sabun api tu. Kemudian kewah pada dewa mapi kayun. Yang likat marga ni tu ada kuda haji ni tu dewa linggih kan. Pangsi doi dewa raut itu ni. Kemudian tadi dewa sepuat. ya nasupun ke semua di tiang lungsur pamit di kuda ngaji ini lungsur di tiang dagingnya di tiang mau cicingah mereka Mau margi dewa pangmelah-melah. Panaji lah kan ngasih tiang pemargi dewa di pemerajaan agung. Pang kering ban para ke dewa bukannya kan dewa. haji ngapu ya Loh, ininya. Iwa udah lincir wikan. Nyen dia neng asal bau kut aji mesra. Makin santukan medan picu kuda. mau jarannya mau Dika bakal. Oh. Inge. jarannya mana Inge. jarang lama lu gimana Inge.
Ngelasan bunga nada habesek buke lo kesumur aku gati gak bersama deh. Ngolas ngati pesan. Seng taen yen bani kapinang dewek dua. Aseng oren setatu tuh dina. Tumada. Anak meme ya, dia jaga sangat ngajong dewek tiang kengkin me, jele melahnya nerang masih bawa kodan meme, sangat kemulannya nak orang makin dari sejabaning meme jalur, iya nunduk itu saja me, kewala bengong saja tiang nepokin meme bosan, nanti bengong ngememel meme pedidian, nah aku jadi nih rosang meme, kangen kau dengan tiang ros meme nih, nah ada aku demi. Nak mekangan busan, mekangan untuk aku. Kene diabian, biu pada cingakin meme, subuh pada tasan, ben mani, sinah lo man keginan lakar kepekan ngadap biu. Iya nunduk itu, sing nyanang meme sumandang saya, keginan tiang nak munduk itu ngajak meme di nudi pono. Ben sekne yo, yang dadi tuh sangat mengijan meme nih.
saya udah negakin gitu ya. Bang nak saya negakin kapak-kapak. Kene sanya. Bang sengalan cat bang kiana neganjaran. Tegulang lu di punya kayu ini gede samping pondok memi nih. Ada punya kayu? Aduh, mana? Yang soleh jadi jaran bisa memunyai lemah dari me. Aduh, bumi pokoknya ganjeng saya kena ban munduk ah. Oh gitu? Oh. Aduh. Meme. Di subanet lak takang tiang teh anak ini me. Oke. Jadi cara ogong menjalan me. Aduh, ogong ayo ogong jalan. Sing tadi pewadan begitu sing apa buen tamiu. Aduh me. Kengkene kesiap do gila-gila tekan me aduh diolas me. Apa nepukin lu? Ada tuh gengang me. Bro, sih orang dukengan. Ya, wah. Sen tawang tukengang nih kan tuh. Tahu lu? Kengken. Tukengang nih. Nanti lu lek-lek ada bang. Saya pasang tukene me. Aduh, apa toko manyu? Om Swastiastu. Assalamualaikum. Kanton merasa-rasa sekian kejang. Yen enten iwang Jokori Dewa patut Gusti Dijang sakyang puri. Nago gombang nih. Sakyang puri lagi kumbang. Pranin nago gombang lah. Aduh, loh, Gusti Mimine Gusti Tonang kancer ke. Hampura yang Dijang doneng neme pisan. Bener kan? Adim tungang gitu penekan. Wah, lengan nih. Sampun tamat penyeruan duwe hampura yang pisan ratu ruangan. Bro, lendong. Rado langah. Oh, sing tawang ampun. Tabe na lo. Anak padang. Tunang penekang kerudungan. Lengah. Nekang boyo donang tidong. Ni benar tongosnya dijo. Mumpung beli dekel mai olas, urenet yang ini benar-benar. Tongos nih. Benar. Saya senja pede. Tongosnya panawang lo. Ini tongos nih. Oh, Dini, Dini. di bangkiangan. Dini. Dini kone tongosnya me. Kancrek mula di bangkiangan. Orang mulai tongosnya duni sotang tiang Dini dong. Kenang doa nanti ini donang. Gede bayunya penekan. Jadi misi on bayune gede bayune tuh kengkeng. Bang Lung, anu sesuatane. Oke do bang tengah di bangkiang tiang ini. Dini tongosnya Dini. Dini. Kan penekan di mana penekan? Bebok lantai. Oke ini caranya dong. Seret. Oh. Kadang kuning manis. Oh. Hidung nih dong. Oh. Jag luwung di ketan bline sarang ngedos pinang. Dek itu nak kilo, cana sing teman sing dek itu aja. Jujur beli, Bang bangko nih dong. polos beli. Ajan, jadi yo nyotang kene, madeng nih. Mekejang seneng, bencang pelik. Oh gitu. Tak sing demen aja. Polos beli Oh, bini dong masih lama ingat tangan. Aduh, wak bajang tender-tender aku pesan kebajangan ini. Ini nyodang kancri. Nyodang kancri ada bangi siang bangkiang ibu. Loh, mani-mani yang nangkil ke puro, ke griyo, pangkitnya tongosnya lah. Kok bangkini? Loh, meme di Malung lendeng nih. Gua bahaya nih. Kok nih lu ngelenteng di malu? Nyenan bangun lendas. Oh, kan jadi kengkenang. Sampai yang Bisa seret. Kan dong kok. bisa aja. Ini apa namanya? Aduh, me, aduh, me. Kena hione kan disentangnya. Ceng dalam itu. Musa naik polos, yone kadang na luwung kena yone. Do bangun me diolas me do bangun me. Do bangun, nah bang, bekadong jangan. Ih, sunati kan do bangun me. Sangat tangpes. Yang ada nang awang masih sangat nyanyi di pondok. Lagu putra.
done neme cokor daun done didang mriki. Bang yang sakit yang lukso mapangkit. Mereka kijang. Pacang makarya toyo angkit nami. Ngai kopi me kemenang prabot mah sakit sa. Mengale memo. Ki wonten ledang ang pisan. Oh. Para kanduene selang didang bos-bos. Nih. Ini. $2 kar. Cisile kini meme. Silih akon keno. Ajang meme di pon dulu Kang Sang. Lu kang sang. Meme ngelah bungut pon. Aduh. Bungot pon meme ne makeloseng tayo tulukin Sang. Sedang melaut tuh. Yang abang mesti sangat kate. Betul meme sing teh ada ngulukan sang. Yang apa Sang? Abo Oh, gede Sang ya nih ya? bisa ngedenang, bisa nyenikang. Nah, di sagete nyen ngedenang kempuk Wah, meme. sengdati. Sang tiane bican betaro. Tengat. Oh, tengat. Tengat kunen apa ya meme? Awang lek kapreksan meme di pohon jadul. Yang gede tiang bareng. Sing tadi wak Sing tadi barang-barang wak bajang. Man, ruang panak meme ini. Nah, Tani mendiang dini me. Tani. Jaluk seru panggil. Sopo jenenge Mbak Yu? Wah, ngotaken supu jenenge. Becik-becikan amat taken. Yen adane lho. Yen adane. Yen adane lho. Wastan dia. Oh. Blelos. Kade nak? Blelos kade itu. Reja ini cak keras gitu nak dong diang ben takut mesti jedak gitu. Dadi ngorang adan ke gelas sing kengken. Ada jam ni. Tidiang lo kesumo. Ilo kesumo. Kasuma. Lo kasumo. Kencak. Uli pengadat Yang dipuri. Aduh, putih kadi. Ajak langit si kupi cocok. nangkin sapu napi antuk. Banyak ya kengen. Nah, gendengin. Nih, anak lo demen kin gendengan. Nih, oh tepuk ampunang perkosa. Gendengan bang. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Anak-anak, udah jam 10. Ada gending anak bajang, kaki saya 2. Gending pengajum, aneh manis, kaki saya 2. Lokasum ajak dengan sekali nuna aduh lokasi balikan Adi loh kesumo jagek cara bulan nih. Tulung beli jani, sawireh beli memonong song sero beli. lihat boy song sero Membusan apa orang? sengsara Sengsara. Oh. Kaden song sero. Rusak ya kopi ngene. Ratu dua go. Sane wangi yang tidiang. Sanggunan dengan Aratu dua gong sane wangyang titiang
Cokor dewa ngarsayang dewek titiang. Titiang jad mau belok. Semalih ne kuste titiang. Beli? Nyanja dan beli nih beli? Petruk. Beli Petruk. Ken. Dolen ada dewek tiang di jane tiang kusto. Lagu tiang oyong di pondok, sewang beli tiang sing ten manjus. Aing sombong beli nih penyaca dewek tiangnya. Ya angkal galak loh. Menggusan apa kau orang tuh? Nista? Ah? Kaden kuste. Saru aja deh. Adi ayo sampun nangan napang raga Adi cipun bali ene amagati tresnan bali Adi loh kesumu. Ne bungkung beli ne ambil pinaka ciri terus nak beli tekani dewa mungkin loh. Duh, beli. Ken. Tunggu diang gede pesan dua nih done beli. Yang gelentengang tiang lima tiang nih. Sina ulung dua nih done beli. Pen gede dua ne. Benar. Oh yang gelentengang ulung dua nih Ulung dua nih done. Oh. Jajah tiang beli. Nih. Yang gede dua nih done yang pasti ngulung. Ken yang beli mon ne. Ini lima tiang terus. Dah kewa. Yang luas ke pura mebakti nepet negen ada kang sik. Nah besek lima tiang. Nyajam marogan ada bijo gitu jekang wang angon. Ang suang menapin dua nih done gede jekang. Beli. Ken. Nejani tiang metakon kapan yang beli? Metakon apa? Beli ngelah bungkung beli. Ngelah. Bungkung apa? Bungkung arit. Ih. Agan tiang kena bungkung arit itu. Man kenal lo he? Bungkung mas, pang pakai cara dua nih done. Bungkung emas. Benar. Rata lo bos bebeki tawang. Tadi bebeki rasa. Kelencang melima sih. Cang ama cepok cang. Sekan mencepok li medang. Bangko nih. Semangan cepok. Ini cepok, sana cepok. Do penglu ada ane penglu. Apa lu kan cepok. Yang tidak ama belum ceplokan. Ini mangkin pun api yang ditiang niki. Nah, terus sang, Bu. Merasa banget lima ditiangnya. Mani puang lah mai bien ni cerikan ke bangla. Pang pas ngajak limando ni angon lah malune. Oh, ini mangkin ambil Benar. cokor dewa. Ini. Bos gedenan dulu. Dua ni kan macam lempung. Bab. Dan pidan, ida rahonya. Benar. Ada apa pijo? Dua ni sedang. Pangnya pas di lima tiang. Benar, pangsing terus kini. Pang tadi gelentengan tiang. Gelentengan tadi sing ulung dua ni Oh gitu. Ada kata kan pas abang ngat. Mekeluk-keluk bung eta. Apa orang setawang? Lu jelas meleng. Beli itu naik ulok-ulok kok tiang. Wes sing tanah sekan gunung. jangan sekan ngomong. Tak demen sing maju-maju man. Sing ulok-ulok beli. Rasa banget beli. Bos gede dua ni nih. Nunas lu gro matur sisip di tiang ratu dua gemput. Sadurung di tiang matur. Pineri enak si sembah pengastun karang di tiang ringan kalau ngocok itu. Cara sunari yang puangin aku ini tenggelam. Angop saja lalu. Ada gelanyar. Gopo jeget atur utama. Ini bekaliglah. Sing antes yen nirgamanglah soco lo. Soco di endut ngoyong sing antes. Cara lo jani di Pondok kan sing cocok kenging lo ajak lah puri anggon lah rabi. Nya dari rabi. Rabi? Ah. Apa badan gitu beli? Dosen tawang lo. Si? Angkali dia nak agung ngar sayang. Benar. Lo pangiringan dadi rabi. Yang cang makenakin lo ngoncang somah ngoncang kuranan gitu. Ini aja barang-barang kesaret tuh. Oh, barang-barang ajak minjuk kan gitu. Apa orang si tawang aja. Lengah. Ratu dua bong putro. Yuk dikagiat di tiang miragi. Runtuh pawacanan palu ngocokor dewasa pun. Makengken. Pajangar sayang si kian di tiang.
Kemon ampura dahat penyerahan duwe ini. Nentan presiden dagingin sapun api kayun pada mencokare dewa. Tadi belum san saja dalam gunungnya. Iya nak di kota di negara Mekarang dari Rabi. Ngirim surat ben. Surat lamaran gelas yang nerimo. Geladot ngalih Rabi uli gunung pang suci pang utama. Kalian lo suka nadi Rabi nak lo. Iya dari Rabi benar di Puri. Dot kaya ada nengaya. Dot mebore ada nih morean. Sing megae. Cara dini lo landasan di gunung yang dot bener kaya ketukade nyonjon. Yang di Puri sing. Di Puri dot kaya di dalam kamar ada kamar mandi. Di kamar mandi itu sarwa mekletek ngejang. Iya ne barak kletek, iya panas pisu. Iya ne gadang kletek, iya dingin pisu. Iya saklar ben kletek, lampu hidup. Boleh saja lo. Di Puri nak soro mekledek kok nyang. Pokoknya ada tiang beli. Keng. Sangat saja tiang mapangideh kapen yang beli. Mapan beli semua makeloda di para kadang di Puri. Saja kita buka pawacanan di doni beli. Boleh saja lo nak sing tiwan, sing kan jen pengenikan itu. Nak di Puri nak soro mekledek. Menyen lo di pondokan ini luas bono kaya. Semangat yang ketukade nyonjon. Nah coba toh. Apa be misi lantas hujan-hujan cara jani. Oh nyerot mesti. Ulung belah jon tiang ini. Iya, mau berarakan. Sing aboyeh tiang mulai. Oh, ulung jung kalang jung kile. Benar. Bisa cek longsor lo. Yang di Puri, ngoyong. Teh. Aneh kadang, ya dingin. Teh. Aneh badak, ya panas. Lampu galang, teh. Si Dori, teh. Bayar bulanan. Hah? Misi Maya pedanan beli. Wah, mas kita kan rugi negara toh. Sing lo maya, gelah nih maya. Sing jelo maya, gelah maya. Kengken beli. Sing jelo maya, gelah maya. Di man beli nih. Gelah maya. Tadi gelahnya main tadi. Nah, cang ngomongan tapi gelah itu maya gitu. Makin kena harga nih. Ratu dabang bodong. Mong yang pas wecan paling ngocokor nih uring sikian di tiang. Iriki pacang kenang tiang ring papa di tiang. Kemauan sekade apa di tiang wau ampura dahan. Di tiang nenten ngiring pamit di tiang. Lo semuanya. Gumi apa dan nih? Hah? Gumi apa nih? Orang gumi apa nih? Sini bang. Gumi pegambangan. Cakurnya lah Cina. Cakur si Cina. Gumi apa nih? Padukuan Maya Maya Sari. Sari, nyen men. Kadang Puri naga gomang. Kayang kenyai hidup matanya Puri naga gomang lah. Saradlah lah nuena. Angguklah sate, angguklah lawar, saradlah. Oh, oke. Keren juga kan? Gerak. Sengnya, udah. Nenten. Aduh. Sekan sengnya. Yuk, Bli. Kadang nyen nih. Agong naga gomang. Kalau sebutan. Aduh. Beli. Sampunang beli. Aduh beli sampunang. Mungkin. Tunggu diang gitu tadi hidup beli. Gitu yang kene no? Udah selesai hidup itu. Orang di rame ini simbongan. Kaling di sungai jak ngelahin. Apa? Bi kene senawan nang lah nang bedek. Ajen pengangnya kok kedo aja. Hei, cek gelut lah nene. Nah kan. Sampunang mangkin lumen sampun. Atengan. Saya panan buang. Mengkengken. Kengken. Kisubane kena hang tiang. Nah kena hang, Bo. Yen yang kanti lantas dong lo sapu dadane beli. Gatok. Tawang lantas sampai timpal tiang pemekasnya bajang-bajang nih ada di nih. Cikudel lah katen tiang itu. Nah. Ne maro jan nak loh luwe. Rago nak bajang. Ado nak wani ngelesang klano apa buen di depan masyarakat. Apa buen di depan bajang-bajang. Bagaimana harga diri seorang wanita sekali jatuh tenggelam selama-lamanya tidak bisa martabat dibayar dengan uang. Hati-hati tuh. Bisa kena. Masih jajahin tiang beli. Menjadi kaget. Beli. Hah? Tidak. Beli. Ini kengken gelap beli nih beli. Gelang. Dia ngejar udah di. Ngejar yang ngomong bibege nadokan limone oyongan
Dia muncul nyonya pelintir. Ini daerah rawan kawan. Igis kayak ajak melisah cang nih. Sing merasa lima tiang kudiang menurut sangkan yang jejak yang keliwat. Ada jejak, ada cang. Makanya Beli. Hah? Yang gitu. Sotan yang kewawu beli. Belum saja. Apa buen dewek tiang? Kade rasa urip tiang hidup kone masih nuena. Mulai saja. Yang gitu. Tiang anu beli. Tiang gitu. Yang beton. Yang telepon. Yang listrik. Cak makanan, cak jajah, ada cang, cak tiang, beras. Itu kayak gitu ben mesti getap. Ada cang ini. Apa orangnya? Cendek. Adi ngesatkan dia. Apa orang lo dong? Konen ada apa-apa kan basi munyen tiang beli subong sak. Tunggu lo kedek, yang sengingat kan munyen lo. Aman nampi munyi dan nangi kedek. Melang pedingahang munyen anake. Oke cok. Ben lakone itu nak gitu nak. Sana di kedek. Sing. Nah. Jangan galak begini loh dia. Yang subuh peragat memunyi beli. Mau ngomong? Subuh. Ada sendirinya dia. Nyajang saja curak kopeng belinya. Binsap, jok siapa yang ukur. Abot bulannya akade. Amang ket? Akade. Onyang nasi abot pasti mau bulu. Tadi kedo? Ini apa bulunnya? Mesti nyajang bongon. Aduh juga galak-galak itu nah orangnya. Kan belina. Nah. Dek ben cakur cang aja. Cakur cang sih. Apa orang? Apa orangnya? Ring? Biring apa tampak siring itu salah? Nang ngoreng lah lo. Ya nak ya bongol. Kenapa yang dan penyeruan Ya bongol, bongol. Jangan bongol-bongolan. Asal tadi ajak igis-igis nanti keras-keras ya. Ngoreng lah oreng. Nah, kemudian ben takut dijejak begitu ada cang ini. Titiang kenten tuh. Titiang iring tuh. Wah, bong, ketampak siring. Siring, ayo, keras. Jadi diajak melisah di jalan. Lele matone. Apa lele nang matone kena yang berdicu lah. Anyang-anyangan, senawang pelingi. Kengken beli. Anyang-anyangan. Anyang-anyangan. Ini daun dangin nih, ada tukat gede saja. Bang sing ganti anyang-anyangan, memang basangnya. Ulian panas tuh basang beli nih. Bocah teh ulian panas nih. Manulian anyang-anyangan cang ini. Pangilang, saya nadi memang. Yang begitu, Ya cang sih. apa ngon? Anyung-anyungan. Yang saja lo ngiring kayang lah, sing dinane nyami juang lah. Dadas kentang? Benda selemang ke juang lah.
lingsir karena gitu. Pang matur kena lingsir malu. Yang perlu iaji keliring lamai. Mang nenek deuning kawentenan palungocok ka deung yang dipiang. Gelah pangwi bawo lo kalah romo. Mang nenek maciri kagungan palungocok ka deung. Yuk di mau tamo pisan kayen palungocok ka deung.